NSCN GPRN Atokilonser Tungaleng Wuivang Homecoming Ceremony Ukrul Headquarters Li Ngaran Pinghaira NDPP NPF Ngurum Uda Nagaland CM Nifurioli NPF President Kapang Sanghaira Hallelujah Tangkhul Express Pvt Pau Ringyaophi Ningshen in a Pamidale Pau Ping Mai Saina Nanang Rumsa Zingum Hang Pangawi Tili Kong NSCN GPRN Atokilonser Twingaleng Wuivang Homecoming Ceremony Ukrul Headquarters Li Ngaran Pinghaira Atokilonser Kong We Angranangi Yari Gazib Ukrul Headquarters Ngareopung Wino Bazar Li Ngaran Pinghaira Angranangi Ji Ajing Ator Pung Thra Dakhali Hapokra Angranangi Haugopok Guru Rawung Es na Delukong Mira Welcome address Tangkhul Nakalong President Swart Vashum Namira Atokilonser Tej Muivana Greetings Migidali Angranangi Jili Ordained Ministers Kala Church Kathana Bingna Atokilonser wuivang Sokomi Atam na Kwikara Lieutenant General Retired VS Atam VC AEM Nala Matuira Muivali Ngorok Mikhavai Tangkhul Avungvu Bingna Pakshing Reopung Weina Katrida Kavai Ngaran Haira Angranangi Wuivang Ukrul Headquarters Town Gala Humpung Kuli Khalei Tukan Saikoro Shungkhavai NSCN GPRN Tangkhul Region Zizi Kami Shokhaira Aja Tarik Magada Khani Tang Tor Pung Turuk in Hapokta Homecoming Angranangi Mokobrang Lakaina Tangta Tukan Mashokhavai Hanghaira Atam Hili Zat Hotel Mang Ngator Pung Juko in a Tangta Shong Sakra that Zizi Kami Jili Hanga Muiva Kung Wuivang Aji Worshim Shungkavaila Tangkhul Katamnau Saklong na Ajahontang Hanghaira NSCN GPRN Atokilonser Kung Hiling Asunda Ukrul District Taxi Welfare Association UDDWA da Sakhamtha Otngrut Kwika Haira Ayang Azin Association Jina Ukrul Downly Cleanliness Drive Zata Ukrul Shongfu Kapha Otngrut Kwikaya Naga Yur Kathana Ungi Kachihili Tar Kamathengina Ngorok Kwili Rinda Ukrul District Taxi Welfare Association Member Pina Shongfu Samatavaya NDPP NPF Kangarum Merger Official Sauda Nagaland CM Nifurioli NPF President Kapang Sanghaira Aya Shoktang Nagaland Chief Minister Nifurioli Naga People's Front NPF We Gatara President Sada Alex Sahira Rioli President Kapang Kasangji Aya NPF General Convention Li Chishatmia Party Chiwi Hang Gataruk the Gagatuma Foundation dealing Sunda Northeast we registered regional political parties Hermei Tui Kajili Kazang NPF we General Kazip Pamhaira NDPP li Ngurumda Ara political parties Knichi regional party Aka Nasahira MLA Ajumbemo Kikon na party Jili Secretary General Sababamra NDPP President veteran politician Jingwang Konyakli President Emeritus Mingpo Mihaira NSCN GPRN Atokilonser Twingaleng Muiva Kungli Manipurwi Rami Twigachi Church we Yaukohomana Sokomi Mihaira Muiva Shim Han Kung Shongzali Pongyo Baptist Church we Yaukohoma Reverend Pastor Zakle Kaping na Lumei Twigachi Shalam Gala Sokomi Hangjipunhaira Yarina Kayakashi Legashiena Avakharta Kaho TH Muivali Pastor Zaklina Tangkhul Khartui Hallelujah in a welcome Gasa Pongshokhaira Hallelujah Gajihi E Hili Leili Inaling Soli Gajina Kathana Jili Kayakashi Yangaga Jitaida Pongyo Baptist Church na Muivali welcome Sagakui Vaikur Hallelujah Talagang Kaninga Haira Vaikur Kaningagahi Muivana Vreli Shitkasang in a Mirin Paida Naga Wuivang Odram Ngataraka Haili Kayakashi Majut Ngasaya Yarina Katana Jili Legashi Shitkasang Galakagatom Jitaya Vaikur Juwitungli Sina Maju Guihon Semkahai Jina Varewi Tekamate Gala Kayui Majutna Gala Jili Joshua chapter 1 verse 5 Wina Gakui Dui Thaga Haijina Varena So Kamili Kahangnachi Bible Duiji Pastor Zaklina Kahang Varena Naso Kami Manga Ina Zadraga Hai TH Muivagala Naka Naupingu Shongzawi
kala rang yot ngasaya halelo gachihi I hili leili ina linga solida itumui awo ayina achala kha ina shijin kasa tuina aji tuiji varena itumli atam kachida ngasomi da khaleila chithaya da pastor zaklein hangsanga pastor zaklein kahang vari varana awi kapangkhui kahai miyurling so khami thada itumni ari ngasomi da le varena tangkhuli naka naupingli awi miyur sakhawai kapang khuina kala naka nation de than khawai varena awakhar tej muiwali kapang khuina da reverend zaklein hanga tej muiwa hi makhanga cheya shitka sang thuklak aina khalaya kala varena khami ningrin nungli kazada mina kachi hangda muiwa na naka yurli mirin paita otram ngathara ka hai hi political shongza mangmaning mana kha mangla rinwi mission na ngasaya kachi yaw go homa china hanga yurwi otram ngathada singkum hya khawi thili tej muiwa na shim khawung hi thodrinjan ni khamataya khangasa aina ngasoda mangla rinli khamathuk atam ngasaya da pastor zaklein hanga muiwa khawung hi tangkhul nauping wuivang khokha kasa ningkashi kala sokhami atam ngasaya da hangsanga halelo I hili leili ina linga soli awakhar da itum saikorana hangsada pastor zaklein khasatsanga itumna nawi phaikar shura nana itum uklungli sangmi kahai legacy ji khangka chingra kachi hangsada yawgo homa jina kasatsanga naga yurwe kathana jingkom hang phangawi thili shim han khung hili tangkhul hupvana khaya ka shiena nga soda mathan tutup sehasa kaina honjingjing leidali Jal Jeevan Mission JJM wazingli penalties par gahai pingwi data mikhavai state mipingli center shokarna details boira JJM ot kasali ngasunda penalties par gahai contractors inspection agency pingwi detailed mikhavai center na states kala union territory saikorali jizmi haira jizu khami hi Ministry of Jal Shakti wazingli Department of Drinking Water and Sanitation DDWS na jizu khami wi akaya khana maram chuwe comprehensive report mikhavai chief secretary saikorali hanghairachi penalties par haida khale contractors kala inspection agency ping kala JJM wazingli backlisting order ka shok maninga kha makhang yi leida recovery saka hai hikathawi detail centrally mikhavai hanghaira Rural Development Karajan Kahangli Kangje Khwira Khawai Sada Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM na frontline staff mainly train Saira Mobile phone kwi camera aina namkuida kapha khangje kwi kharawi Karajan mathada hangji the khawai khanithangwi workshop rungmi haira Empowering Rural Voice kaji workshop ji Win Foundation ning shikda makhokmia Chile Field kala block level staff hang phangada akali mobile photography in a videography with practical skill tamjit hair khangacha reporting formats li mathamida jithei khawai khangache kharawi khamashung kharajan document ka sa kala ngayaw khabi maram staff pingli tamjithei achi thangwe kharing kharakli kachungana smartphone singhauda workshop Ji shampat kala kachangkhat ot kasali mikyan kazang real world application li ningrin haida rung khamina ji training chili classroom instruction ina ngasoda ngalangta practice kasa zanga participant pingna mobile phone ina amma mathada khanam aratam khui ka highway chili ring anai tangli kachangkhat kharing kharakwi kharjan document vasaya da hanga Tumrada Kachishada N. Hazari and Dr. N. Tombi State Level Polo Tournament Mapal Kangjepung Imphali Ngriaudale. Ngahan Chili Polo Clubs Tumrada Chishatna Shirukwidale. All Manipur Horse Riding and Polo Association MHRPA na Makok Mida Tournament Ji Ajahon Direct Trada Chikotang Haupoka. Makok Mena Kahang State Level Ngahan Hiwi Ina Polo Players Mathami Tui Kachi Thurukli Manipur India Team P wuivang kapangkhwira Team G Manipur International Invitation Polo Tournament wuivang ngasara MHRPA official na kahang stately polo promote kasa kala mashiman khangasakli khamataya otingrut khwimi kahai mawon sa kahai and Hazari kala Dr. N. Tom Billy tournament hina khaya kashi khamina
Northeast India we kaha sector li khamataya khangje khira khawai proposal aka Asian Development Bank ADB na mayer yangdali. Northeast India with bamboo sector modern climate resilient growth engine ngasa khawai inclusive and sustainable bamboo value chain development project the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare da khangaran proposal le haira. China, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Kala Tripura with bamboo ecosystem stage kajida maling mikhavai sara. ADB with gagadom sampanghavai project ji review zatalay da hang. Proposal ji Miami hayaka kapha ji Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Kala Tripura saikorali vapair. State Turukina, India with kaha resources 35% kada mida khalei. India li northeast wili bamboo resources 35.8% lay 5.34 million hectares kada kaha shonda khalei hi shijin khui kapai potential kachunga masajala khaleina kaha mathalak eina khalei apam salala northeast li bamboo based industrial production gala kaha leisakli manga khawat le hawa Magup makaila kahai bamboo ecosystem khirada ngashan we award in a modern industry dargar kasaji khira khawai kasana da hanga. Project in a rural langapay shinausan entrepreneurship li kadom kami kala India na ayar ngale we in a kaha what your local khui swida khawai saraji. ADB document atishurda state bamboo mission khiralaga abam we kacha atishurda bamboo strategy khirara quality kamata planting materials khirara kala lenganong infrastructure mathaming sakrachi ngaranda khalei wezingli project china integrated bamboo parks IDPS kalam command facility center CFCS semda renewable energy kasing the in a kamakhau management system kala product testing lab hikatha hila hai miraji Facilities China bamboo processing, furniture kasem, kala value added product development with industrial hubs, ngasada entrepreneurs kala pang ot kasana pili lopa kala lenganon sam kapangli ngachona da hangam. Asian Development Bank na project ji Miami hayaka Northeast India wuivang kapha ngasara da jihandali. Latluida ajiwi kamadaya pauping. NSCN GPRN adult kilonser tungaleng muibawi homecoming ceremony ukrul headquarters li ngaran pinghaira. NDPP NPF ngurum uda Nagaland CM Nifirioli NPF President kapang sanghaira. Ajiwi pau hiling ajang haira. Pao nga nadak lay Nathum saikorali Ringyaophi kala khamhai zimikshong saserano.